Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuri yabwao ase television ya Ndizi TV chimpa kichiri chosi eliubwikere abaligeri ya kurochi county sana na ibire ichichira sorogo nkorwa Nyanza na buigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose ututalire ase chiabisi chito ichichira senyumba ya Brighton Apartment ijiri busyo wikiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Ingoro mokora buna antivirus papa antivirus ingoro motindu buna antivirus papa antivirus ingoro mochanja buna antivirus papa antivirus ebinta gokora yeto kwegena tokwegena amangana gokwana tokwegena tokwegena ebituka kabwate toweketa toweketa ebisanga gokora towetiema diga wetiema diga wetiema Bora. Nikuwa Mudoro kwana? Naanda. Kwana? Omanyan. Okay, yeah. Okanyoni. Papa. Temasa. Ya dojo kuwakili na kutiki tumne urgento iga. Abatinda mimi usema. Joko ya. Nakira ndade. Na komisi ni amatuko. Mune kamye. Okubora kwana ya. Jikona bubwati jinga mna agenda cyo mutwa ya. Wacho kati yako sibi. Mushiyo ya. Nakira ndade. Ama iga. Nakira bo mina ndade. Aba wambijare. Kunya kostrago. Jwa ikanya ga urantebyo urangeresa bire ya. Amatuka mange. Ajembi yande. Nondo jema amagende rondoje. Magendo ya troji ya kare kwa kite ya mabati na bigete sitalero na obere complete ngo barari complete. Ebisusumu ali. Bono cyure. Yebusumu ali yete. Ngera ko chia kwa ngera magega tubwati mega ya naisha ya. Ngora inama yangu ngwani. Ya, tiangu buliga. Uri kintali yako na kutigeliyo ro bebe ngora ngora. Ya gusimo kabaka kwane. Aigara ya. Mochache. Mochache. Mama safi. Tabangu. Tata norocha na tigeliyo ro bebe makata ata tekoso. Hey. Ata tekole mabaka kwane. Ekera acho keke mochache oinse koligererie ka sekere na kiria sekerigerio mo toria mukabiri oria no mukobokobo toro bebe rwarenge tige bono kuna sukiri bakagia ikirega ega no bo moriri mochache kose rore iga tata
Lakini vile mumbu anakaba straight. Ndo tabaru straight rende. Tasuke trende kisasi. Abaro nda timono sana nene sana. Ya. Nche bagoli ntware gocha kuna kubebekana na barabuga chimbe beiga. Ya. Muchache. Oh no. Na kyo vendere tanyuta maganaje. Maganiki. Magani okanyoni. Muchache na inutige goso yani kende ge to nyanse no mole muomete nganyare na achete. Kwani akarare nge gocha senso bare gocha. Nse ino gwata etaji. Muchache. Nse ino gwata etaji che. Inso baje. Rende. Kinako bori gombo bena. Kyo yeto abona so mwana uri musini nyoko na gotuka kurumaga naki nganyu gwete nyare moka gori o kabeire. Termo ke gori. Nkirendo ko maboleria. Mwana no amanyinga antivirus. Bona rende baka ngumbara. Konanga kwambo oringa naki inyigwete kwarosi riranje osoyo tigeirio no beti anda to bokombe ngosimekere birachoki. Ebinto bunebyo ngoyo kwateke barua ga igota konga nimburuga. Birachoki biro binga. Nkobekere. Nande nguko burugere byando cyo monto yoko burugera ga agotuberera ne ubi. Aiga nko mogori kwane ni ga muchache ntate kondi ntate tenena iga nko ora kyoro bibuna rore. Ga. Roje iga rore ga. Abona asugeti anga chibuti bere bakaisa tata to kuika baka mugondo kati. Akija jamana shamba Christmas chiki ombe. Antara jimbra chagribu. Sasa no kubaliki michiko itabu. Yani ero kwa umirigo round. Wah. Nanja moyo. Setelah ada muai. Juga mau kiwa ke change. Kushanya yo, umirigo round. Utuje kamani. Akamani. Tebangu. Biore. Biane. Akamani. Kwa ngimokia wataberita wontika. Tipika golikiao. Aje. Akamani. Mpi mete. Kwanza mbuya nakora nagoike. Mbuya gwakora gweta sente. Tebangu. Mbuyande. Inki gwate konte. Nande iga terokore miaka yanene yababo kanyani. Ngobante kungai. Tiango tebika akamani. Ano mwana kuri sana. Ano mwana teri cara, ano mwana kete. Botabirtika mangana. Nanya ngaya. Ano monto gwate kwe. Sene yanke ira baka mwana nyomba kisiri nyaro borere. Nona era bubure. Aja na wakete diri na kang iberi bituma. Akamani no maitera kini. Mete kyo botabiriyo kwa. No manyete. Kwa kon family bito ngakombo. Ogo ekana go kwa ninje. Kujango ko bori. Akamani ga kwa bori ga kibacha. Ga kwa obere ringa chibesian. Sisi. Kwanya magani ore na murate bosa. Boko mumboyo. Akamani. Chibesiri ngabwate chao. Ngabono. Chibesiri ngabwate chao. Kwa kwana nteri tukori miasto kwa choka nacha. Ayo man. Mimi ambole mambio chere 50. Kimbwate pesa. Mambio chere 50. Kurmata 600 kurmata abu. Kurmata kwani namo ko. Kama chibesiri okomudai chibesa kurunsa. Nsa para. Erani. Utanga nayo konga. Kwani mlikubaliana aje? 600. 600. Nyasa kachozi. Nayo kwanza ngatikete skuru. Ndeta ko basa mugambi ogende skuru. Man. Onko basa kama talibo. Okocha mama 50 bob. Kwuri. Master kamani kara. Kanzo umete mnongo ndalo kyo kaba ko nangu kwa fine. Ngwa jito gende skuru. Ndege isana isatu. Kijoka karosiri gendo. Ni kwa na ndine ngundo sawa. Ingi kyabire. Ano ako miraiga. Mara ondoma mwa banda diskari. Umetori ori amete nyoko. Abantu ko muigwera buna. Na bango muigwera lakini ako ngira stay intatedi. Stay ngi nendo yako na kwa kini adro senti bone kyo kwa besi. Adro senti yako li. Wajaki kungenya. Ine chama chinda ya chagiri ni chinyinge. Babu mamu minombi yale baba. Mamu mintawa no rigoro wali. Biya ataranta ingo kwani. Chebia sana. Ngwa ngi kwara chibando ne chibukatega. Kedrata ne bagi yane. Ne chianga ibere isatega. Kome ya. Mangane story ya chitega sokati ngo bwatunde. Kisi ngo chito kwa devi mbi omenyete bo mambi bole ngo baba. Na oteterere. Ayo mete na oteterere ngatewa ayo. Ayo moto nyeto buja. Atamba dadito kulita to bo bwatu moirim.
lakini ende ya tumanye chibo kimobuya Ndio ndio wangeti. Bakwira approve ndio chake school. Na ikwale ko chako ba. kwenda budi ari abaru na bono ngamba to gwere college ya carpentry usiyo gusune bikoro to polytechnic Aya bono gawa. Abono bia no nengo bate bakwira na approve ndio chake school. wisho ya Munda kwene school ya kisadi na injo wete ya jindini jindini ibono ojo konga nguchinjiriye Atana ale desimige tali. esimi Ndo masinya nene na anga marano mfitina sana. Na ibina bia banganyete ko rusabo manyete. Oyo chita ko mwana ryo maite mu murojo minto ncherema nabona mukande tinga mutana ki igia bagori abaja no nyobo kongu bwachire bwa pesa kiango no ma. Ono. Kandara ko bodi. Bono. Na kyo mwishori achite. Muisi ara takoro umuiso senso bajite tata. Na yunge na achete gose ne chinse chijabara. Wa era tigage ndasi bichi sese lakini omwana oria nereiga na manyingane eketa basacha muna mukali bona mbale ngo byarete isiko ndara guchakira kwanza omana gocha muone mbale ngajo byarete isiko Anje tingena ne timwana iska. tona ne timwana ngiga ko kimochacha muna kwa gatwara chindaru gatata gachituki chiro chimotwapa bakamalindi onsi mbale ngo byarete isiko mochacha Ende kanisa imekera rituko. banya sawa na gakine kanda wote mura abanya kanisa abapasita jamani Anje nintorege. Wenyo toka tera kuli kwa ngwa tera tukunyeme bakali ya pasita kabwatwa kwa gateba abuna bale koroga oyino mupasita agakwa gatena bale koroga ayomana ko ndenga ne kanisa imure ngankwa na ko byali baiseke ba bantu babatisu boira banyasa one Jago aroti. ai kwanza tara to konye kiagero obiara to obiara na musu konkorete ruri una na bora cho sombe runo nyemba tano kei Bwana ngomubeka muri skuru mwana. aliye sukuru Nekianga yani mubero aitorubi. afiero Uche. Agusuete. afiero teyo kuna ende bocha bali na cha mongero murembe Ucha. Amotiki. Akamani cheke ulo pia. Ya no mo. Mai wa heji. Akamani kiko cha kungaina ukanyoni ni wata fununu. Mukaimoki bituma kurumba. Bono kara fununu na rogo tera. Ni mwana ulinganisha soka kete chinya sore. Antena mata. Tigamangana ma bu sebeningo kosana torna. Ayo kamani. No mete sidango tere kenyereke. No mete sidango tere no masa chone na antivirus. Omo choko imoki bituma kurumba ne. Bana ina mangona gwete batabiri. Njema chibesia nenge. Chwe besa kio chirichi. Chwe sene kwa tena. Akamani ngoko njoma tembo ata maskani ananje kwe. Kama tari ko kamani. Dari ko nendo meta botabiri to meta karonge chiri. Ko tachira aye. Ora utata ko okay injora ko. Ni terende. Tingo ko ra Tingo ko ngita. Bon. Akamani. Njoo. Njukoje. Ngabon chibesia. Akamani kama ko teke tamani. No mete nje sumbu kenyereke. Ni ma teno No mete tenne. internet disciplinary committee. Nje batene ta bonus pi. Na bote nerete tonte nerete. Akamani to. Njema uta bo sana unda. Kidi ka kiao. Akamani. Oncho kwa matawa wekaki. Akamani jua. Pakosa mo kwa bera. Na inje bakontabia kenena kinge bituma byane biri. Ingoro mokora buna antivirus Papa antivirus Ingoro motindu buna antivirus Papa antivirus Ingoro mochanja buna antivirus Papa antivirus Ebinta gokora yeto kwegena Tokwegena Ndizi TV ubwenso bw'umuguzi nigo bono yakubonekera undekerene nagukurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro bw'omuguzi niji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori n'ekinsemo kindi kinyinge nigo tonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoyenyore Dizi TV nigo turi nikirenga ikiwa kurentera emera buri mirunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuo mugusi.
Ngoro jango ara nyere tango. Ona tiga ngo koro kinde bono nawe kanyombo muriro ngo. Ah, mbuya, njembuya ande. Niwete babo mirani uko tuyegera koko ga. Hone kwate ade ngo kanyi sunyore sina manaka Ya gwakinyire ya. Ero nyina kugorete paka yabiri yakobere kinyasa umete kwa inganiga. Ngarabona ndio umete kuitarenge ngartia ora menya kali bono kwa ngainire. Bona bokora sako goseri kwa ja asa ina ngainire nene ngode. Uya ni mama. Mamu, no. Mamu muna ngasere tobo sana. Oli no monsa yule Saudi. Nago chiga na bachi besa maju. Nyoko nango asente yake kwa rengo moke. Akaguntiga ukabecho koragaria, ukayeri chule so mugari ukamenye ngende kinge ngezi sana ya mamu takwira. Ngona magostar kwa bere. Jana gina ko selo ngabe. Eni mwana one. Nera mukao. Mushiro kuma mamu ya. Aki aye ngoni ya gotarisia. Ani omono wajahi. Pole Kwani ndo kora? Nimi ya kwenye ngwa goli chikonda garia. Nimi ya ngwa bese. Ebese wachira afya nimeze na kingwa kora ibi njwetiga. Bona ebese yo bwata nyiga chikurinde. Ocho intete kucho kuri skuru. Njegure kinyasa. Kule. Ngure ni sati. Ogende skuru akuru mu. Tuju yanta somete ya abantu banchaidi. Tukuna bakundwani. Turochinge njwetiga. Ejinjo some ubutako kure sitoga ochukuburusyo. Kuchabili na chamo ntigere lakini umwana uri. Umate antivirus yona ko umwana nero kumutindika na herenje na arorire. Kabere no ninje nindi maiganga mwana nero gontindika. Ati no mate umwana uri aro mungani sana klasi imare gweta bia sana. Aba manyingari. Rete school. Amanyingari muchache no enta tabiara. Tabarengo moibie chorinte. Arenge tabia nkongu omotu omuomo. Ege chobiri. Bono korange nderi eria ikuna gusuka. Ikuna gusuka. Mwana ni kanisa ngoja kumwira musabere. Oko gamba buya. Akini amakora. Ya uno kawanganya. Yesu ya setani ujo etenge joge tegara kire ya mwako ya opo bitongo biro motiri ogatana. Kora squeeze mbiyire tanti. Anti mbiyare igendo tetoro kya maskani kago tuma ruche minyoka. Kago tume tinga minyoka. Tonya ya urgo kimete konyo kokarasa nere. Kono jiko ngainire. Ngoska kano tsaya. Chengwere buare ya bona kwa gotire. Kule. Ige siminatare wanga yakatona chibi changwe. Ya uko ngato chikina ngainire. Na tane simi aye ninjengo yikapamba kaya kakumegera do jidio kosoma. Aba. Hebu tumanyane bila kamani. Aye kiore tigangote. Kese giota tena korra sopi me. Korra kiora. Yora ngore. Ndo wakai. Akabakana ngira ngore. Oteza kumbwata. Hakimbwate rende. Mbwate. Umetene lingo koko tangete. Nyasama kuwa kile. Nometera kini. Nitrini taekwondo. Ine yao. Nainte. Wakangu ndiye makamani. Yangote. Wajua kuwa kaiga. Ogo toka nyaro se. Tinamba boka nyoniora kenja tano mungaji wesiana ndo sana. Metoro yane. Metorire kyo kwa ifunu watako. Mtakina kamani. Kamani ndo ita. Butabinatiro. Tabi tumabia nasbiri. Mwana uri koraki. Mwana uri morete bono turujibana tokona gotara na pasta gatwanda chikuruseti. Tebono. Chendo cho enjera turamokonya. Tebono. Kwa moreta mutiga magoka itari as pasta. Una wakira pasta no ne bikorote. Muchache kono wesu mesu mo to kondigele bonge wonga abana injengingi mimi mocha. Mwana uria muiro pasta ayoko ngera sana yakana bo. Kwa ngini ya. Ndio bwana. Chavude janje nyisane ndango. Na ojiwo isara kinde ndo wano ngona chingo dungira. Ijibono ndikana dungira ko chia. Bangi yendengo. Bone gento korna ko krisana. Na bongo udinye ko to skizi. Mbanguse ko. Eba telinko. Mbanguse ko to. Na ndoro litoka liro muno galia. Onyanti ya utara chuli mbike chinyanya. Kene kama ante kango jibira biringo jande. Nende na ko boy. Kwani moko mena skali. Saki skali hapo. Ndoje jume nyinga ko skali dada. Na kisoka. Jume medire ngena nene. Ere kisara zidi. Sukari ere siki pia 350. Wono weka. Wono ya weka vitu viwe no jumi. Ya roji pepiri kana bono ngabo ya na ko kresana. Mabu mino ko se yari kairo, ko se yari ko lakini mini wenda seri toka aru. Uri beki nyanya. Wewe story na. Tukuli naye. I'm coming wo gumya. Ebi ndebine bye yabo no. Amarango ko ajaso ngwana no. Ibina bingwana ko kenya litoke. Abatata kwana buya. Korende ene bire ko bia o meti kujana ko tarbe. Obe. Sawa no?
Anti yao kahuja. Na irete gaki bako ngacha. Ngo ngacha. Na bako te. Ibu mimi nenge ibire. Na irete. Utetengene mwa chief tebe akamana. Tegera. Enyoreke. Nchoko nyure nyasora. Utete kwambukiri babo kanyuni. Ubakita bitabya. Ya tatika mangana. Misri pasiane. Utetengene mwa chief. Ya. Mtu bania nenda kitachikora. Mbona ndita itisato? Kitachikora rasta. Igubu chabe. Eyamo ibere. Sita. Na irete. Bwana ke Next. Mwatori gosiaka. Ingo kurigireriga face to face. Chiko rasta. Ngabona tibe sian. Kengo rusi. Ngo iba. Okay. Kwanza miriega ntekem. Yendoki. Omwana rese gwakera pastor bikoro terangere na kabera ari kanisa. Abakanya ronchorire. Kako ibe sadaka rakini. Ona atabe kwa se sadaka ngesera ndagira nyenchikoni arabe ku gari na gusibira nebintu. Sadaka. Sembe telibogani. Padonya karo muboko gotambe no uriyo igota goike kanisa ngachenji. Aya gagi mama safi meta ndongo chabari bachi. Abaliende Ama sabo pastor itoma tabu ate powerful sana. Ari chinguru. yanje ndakwana no Ochire baka Nigeria. Baka Nigeria. Ari nendaga. Hago sabera abantu bakabararanse. Ora tiraka no monguru ku Nigeria. Omuntu ngotole katene. Ni hago sabere birema byatara. Yatuguta chinyimbo chinsabu yatara. Mantara leta bano kanyoni. Takatondo monte beriga. Ansabere mbeta chiri. Na bago sabera. Mbeta chiri. Ayo chakokora ki. Okoriye pasa iga. Andori nane singi chiri ukomye bekeine. Ayo moirere gari ago sabera ko bekera okoboko iga. Anti yao kahuja. Tinda itu chako mloshi usandi tokori campaign. Tomokori campaign. Nera abatirese. Ikega no babu mina nante ni kintu gutiga ari ntu ale time gente kamo. Inje aye nangu Na baba. Kwa siku hizi tiri biashara kora. biashara kese bora na bikora kese baba bibi to kese ne biane. Na rako wete mna simba rati ukane biashara bwa. Ngochande yabo. Ndokwana bona. Abantu bande bakwana amakwana bya kiriya makora. Oisho ya. Nende kwirana. Chiare matango yara. Ndorango yara. Nende wana badebe. Ogo kwana ya wono kwana manyita na manyingane ya. Amanyingane na marito ya. Nende sigede. Umeto bikiri sokoro ya kiri sokoro aitere tu buri bojambe. Igatonya kurusa rusi bitabya bonyene. Igwete Ayango kulole bya bande. Njengo saba. Koya. Esa. Ngochande. Nako tinyere mkoro to. To bibeka. Ibini byiso. Ati yango ne rengi. Ushiyoni. Ahora nyone. Sentoki kamani. Toranso. Akitali montora disiera. Da kwanza ndara bwana. Ono no bueno. Nda bwana kamani. Tawa simpia kwa ruare. Kanti varas. Ndvaira sigento kyo on toke. Nakoni. Takna kongra ni. Natir. Aye. Mutu no bo. Tata. Bantu bana bako gambira basata pinya sa. Yakuwa kwana. Tinda kwana kenne ngati bando ngoko te chibando. Chibando ga chibando ga chibando. Aye. Yakuwa kwana. Lera chibando ga chibando ga chibando ga. Umeteka sama kule. Umeteka sama. Utakete. Ncheche ya pasoni uzunguzungu ncheche ya pasoni tirimo ko chabu ke ngo wakande tite ko nyoro mo ngo bonekire Mwana we gaki ngabira gaki. Chaberiki nje ngote kwa wangu senya sara kwa kwa toyira Gaki na te. ochia bakato miri mata ochenje tiki Tata gasa, tata tiga kwa mugere bito. Ni gere ngere ko bi kai korus. Bana ngisi ina asante wata yo musomba kwa manene. Karana weire tajiri. Wachiri ko bi. Lakini Matoko ko buwa na go ko garna na yo tari ko nyoro mai. Yobona kitu wako ro mwana yi.
mwana ngomata yore toko mataire nacho gocha mwana rogora nonera moto kamata yaru ri gutano ya na gote ya njero toko makonya na ere yu ntanga na gocha muntu na mo chumba no ala monda teri ga tabu dara iwe jiri buko na ngoma tainde muntu na gocha kongori metari kwana rogoro yanda rabo so chire na ya ne bere gani ngara nge ya garam burgore bitum ayo bana na mara te ya ka singi 500 antifaira so fa tane chiri bubere bere kon bere ako besi moto iwono taru na taru na ne bao mata ya digere kasta eso no rokorora yende factory tena na nje goji awa Jate ko te je chiri buko chebe ke pasa hivi mama babyo wate ngai ko Ngwaje wapanguze bikoro sia ngikio kwa shwali ya bono pratika bore ya no kore iko Aya. Nada kwere ngindo so yari kwa mentiro kugoro ko bakonye tokorengana. Nara siri pasere ya korengana. ngochande ya Ai. Nere yani akuntishira bono ose ambuete. Lakini esi nyolingo mwa. Na mo ose litoke. Kambe ko mutu. Ingoro mokora buna antivirus papatifira ingoro motindu buna antivirus papatifira ingoro mochanja buna antivirus papatifira ebinta gokora yeto kwegena tokwegena